لا والكسل كلا والبي والإبانتال. الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من والاهم واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يبعثون. أما بعد، السادة والسادات، أيها الحفل الكريم، الإخوة والأخوات، آبائي وأساتذتي وإخواني في هذا المسجد المبارك في هذه الأمسية المباركة، يسرني جدا أن أتقدم أمامكم على مائدة من مائدة العلم أمام هذه الوجوه النيرة بنور الإيمان. وقبل ذلك أو بعد هذه الكلمات أحييكم أولا بتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام، قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، لا يغيب عنكم بأنكم في هذه الأمسية المباركة كنتم في انتظار جبل من جبال العلم، ورجل شامخ في العلم فحل من فهوله، ألا وهو الوالد الشيخ المحترم المبجل فضيلة الدكتور محمد نوري بارك حفظه الله ورعاه. فشاء الله أن يكون هكذا، لم يتمكن من المجيء، فدعاني وأمرني بأن أنوب عنه. وهذه القاعدة معلومة، أنه إذا عدم الماء تيمم التراب. إن المسلم يتجه إلى التيمم إذا عدم وجود الماء أو اعتذر عن استعماله. فأنتم
فإن الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه حبثه عذر مقبول لم يتمكن المجيء فهو الماء، وأمركم أن تتيمموا به وأنا التراب، فيصعب علي جدا أن أتقدم أمام هذا الحفل الكريم لمحاضرة قد كان في بالهم أنه يأتيهم الدكتور محمد وري بارك، كل يعرف من هو، فلا أدري أو أدري أنكم حتما لا تجدون ما تنتظرونه مني، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول قلة بضاعتي، والسبب الثاني فإنه أي الشيخ الوالد ما اتصل بي إلا في هذه الساعة الأخيرة، وهو في حاجة فاتصل بي فأمرني بأن آتيه ولست على استعداد، فهذا أيضا يصعب علي أن أقول لكم ما تتوقعون مني، لكن بإذن الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويلقنني ما أقوله لكم، وأن يجعل كل ما أقوله هنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. musibe julbe teddube bawde yettude Allah subhanahu wa ta'ala no o hanira no yettirede seedi tan demmo bajjanka ku yagal makko ngal wondema o kafidataake o mara kafidado hay hunde hay goto ka tagugol makko ka jeygol makko ka hanugo rewede makko tordem mo kadi ya o duumin kisiye makko e do nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam mo oneliri gonga yottini gonga timmini gonga e wali kaleedi do den sina o wadi ko woni haqqe ne mofte e hore annabaabe mabbe no makiri no e hadith mabbe seddo wondema no jeya e haqqe mofte kala e do annabaajo mabbe on ya annabaajo on tindimbe kala ko moƴƴani be o rentina be kala ko bonani be nelaɗo sallallahu alaihi wasallam faqad qama bi hadha alqiyam aw bi hadhihi almuhimma haqq alqiyam be daranike dum no hanira non darore en torki Allah subhanahu wa ta'ala e do min kisse makko e do makko e do bengure makko nden neniraɓe julɓe ɓen e hedditiɓe fu e nder bengure makko nden en turki Allah subhanahu wa ta'ala julɓe ɓen e maɓɓe ya Allah do min kisi makko e do maɓɓe e hore sahabaɓe makko ɓen ɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala o daruno ka leydi fewndo on sayi o tawi ɓernde ɓurne laaɓude nen ko ɓernde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o suɓimo o yiɗimo o imminirimo ngal ɗo nelal o daari ɓerde jiyaɓe makko ɓen heddi ɓen ɓe tawata ɓe waaway wonde kawta setekejo o annabaajo immidotoɓe makko jooɗodotoɓe makko darwitoɓe ɓaawo makko ñinnugol ko accidunoɓe kon ɓe daari ɓerde e tagungun fof fewndo on say waaway ɗum yettugol ɗum ɗon o suɓi ɓen ɗon o waɗi annabaɓe o waɗi sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum wardah e torki Allah Allah duumi kisewme dow maɓɓe ɓen accituɓe leedele maɓɓe feri e jawle maɓɓe acci ɓengure maɓɓe yehi kala ka nangel ngen fudayno muta fewndo ka dole maɓɓe hatti ɗon naɓugol ka dina laaɓuka ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam addon
ɓe yaltin ɓe Allah wadno sabu yaltini woɓɓe rewunoɓe yiite nder duuɓi temeɗɗe ɓe rewi tagguɗo yiite nde ɓe wonɓe sabu ɗum ɓe wonɓe sabu rewunoɓe banu adama wuruɓe maayuɓe ɓe yiwi ɗum ɗon ɓe rewi tagguɓe banu adama ɗum sahabaɓe makko ɓe torki Allah subhanahu wa taala yaw domin kise makko e dow maɓɓe o heccindina ɓerɗe meɗen hiɗugolɓe o waɗa en e hiɗuɓe ɓe sabuye e jeeyoye e ɓen ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki arrajulu ma'a man ahabba neɗɗanke on ko kanko ɓe ɓen ɓe o yiɗi ɓe o wondoyta ñande darngal allahumma inna nashhaduka bi annana nuhibbu ashaba annabi sallallahu alayhi wa sallam faj'alna ma'ahum yawma alqiyama haray on nani ɗo ɓe waɗa présentation ɓe maaki ko docteur Kaari joni kono noon hiɗon anduno ko docteur Hombe no senade ɗo ɓe habbino ɗo ya senano on ɗo neɗɗo mo tawata marɗo haqqille sendindirɗo jungo makko ñaamo e nan mo tawata diina kanko haaju makko ko ɓuri e fendude ɓuri e fandude o yeddondirta fii ko Allah hokkori ɓe kon gandal e wakkilare e yiɗangol tagu ngun e accitanagol tagu ngun e hettanagol tagu ngun e yiɗangol tagu ngun moƴƴere ko hanwa maɓɓe o ara o hewta ton o fotawa maɓɓe ma o daro le maɓɓe ɗum ko wonɓe woni ɓen ko docteur Muhammaduri hafidahullahu taala waraa ɓen ɓe tawata ɓe seeditike wallahi alladi la ilaha illa huwa mi haalani ɓe ñande goo mi wi acce foto ɗon nawnare nden nde sukki e moɗon ɓe wila wallahi mi manditake miɗo nawni sinare miɗo waali gadanki sanga kami fototo ɗon wallahi nawnaji an ɗen fof ko ɗon yanantala hande mi nawnali miɗo jannude ma miɗo waajade mi wi awa ɓe weltanilam ɓe wi kono wallahi ko ɗum ko ɓe nawnata kon fu haray ɓe waali ko jemma nawnare yilkoɓe mahay ɓe nafike ɓe fotade nawnare ne yimɓe ɓe nawnay kadi hamɓe jooɗo jannugol o ɓe andatahi ɓe nawni hande kadi ko kamɓe hanno senade ɗo kono ɓe heɓi nganto mo tawata en fowki ɗen jaɓani ɓe nganto maɓɓe en ala woodi ɗo ko nduni nganto maɓɓe han wiyen menen kadi ɓe waɗanayno men ɗum ɓeeɗa ngantinani kono noon jomiraɓe gande ɓe wi si ndiyan ala salligagol mbullaari tamorte ton maduri ko ndiyarɗan ɓe wodaka ɗo hande tamore mbullaari ndi julde mon nden no gasande sella ɓe wino lan ko ɓe noddi lan ka 18 ɗo ɓe maaki ko yewtete kon fi muɗum ɗo mi sikki ko sabilu aw turku najah النجاة من ماذا؟ من الفتن النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة والله الذي لا إله إلا هو ما أرسل الرسل إلا لسبب هذا النبأ منذ نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا لتحقيق هذا كيف ننجح في الدنيا وننجح في الآخرة النبأ فوق كدوم بيارك كونو داديرتون كأدنا دو دادون كديك الآخرة كهون دادوتون أمودون كأدنا دو كهون دادوتون أمودون كالآخرة jomiraɓe gande ɓen ɓe wooli piiji buyki ma nonde laawi buyi reweteeɗi tippagol taban e deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e no sahaba ɓe faamirno ɗum ɗon no yollugol laawi ko no daɗirten ka aduna ɗo ko no daɗirten ka lahara ɗi fof ɓe rutti e aya Qur'an goto maɗum e ma'ana mo ayeje buyi ari sembingol goto
e maana mo haditheje buyi ari sembingol goto wa huwa at-tamassuk bil kitabi was sunnah ko jogitagol deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗo waɗi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala o wiye deftere makko go Ighathatul Lahfan min Masa'il Shaytan o wi jomiraɓe gande ani jomiraɓe gande diina gollitiraynoɓe kadi e gande maɓɓe ɗen ɓe wi ko honɗum daɗete muɗum ko mortagol ka laawol fewngol ngol ɓe wi ko honɗum dandata ko wonnugol e laawol fewngol ngol mana yewtere makko nde mo woni e laawol fewngol ngol o daɗi mo morti e ngol ɗon o naji o morto imma o yana ka yiite ɗum ko ka lahara ma hoynde ka lahara ma ɗum e hoynde ka aduna ɗo wo sabu ɗum ɗon non daɗugol ɗum ɗon yimɓe ɓen aynema banu adama sowuno ɗum ka wonki makko ka fitra makko tabi'a makko ko Allah tagirimo wondema a tagiraka mere tun e tagirana goɗɗum fuɗɗa noon aroy noon ya goto kala ɗaɓɓu ko honɗum tagirana ma ɗum ko honnoni laawol dandaygol mo laawi sinca e diinaji sinca feere no Allah rewirte goɗɗi goo ko rewgol beleedi muɗum goɗɗi goo ko rewgol sanamuji no andirɗen noon e juuɗe en naatata e ɗum annabaɓen ari ɓe holli ko rewgol Allah kanko tun ko ɗoni laawol dandaygol ngol ɓaawo ɗum ɗon feƴƴi annabajo kala annabajo si o feƴƴi laawol makko ngol o acci ngol laawi goo suppita e muɗum on jomirawo gandal ɗon o wi Ibn Qayyim eggi kangol makko ngol o wi at-turuq kulluha ila Allahi masdudatun illa tariqatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi laawi ɗin fof naɓugol on ka Allah dandugol on fitinaji noneji ɗin ɗiɗi fitnatu shahawat o fitnatu shubhat o wi ɗi fuu ɗi sokama si wona laawol gotol pet ko ngoloni ngol laawol ko laawol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joni darengol laawol ɗon seeɗa e nder minitaji 5 ma 6 yeru ko Allah muyani wo ko honno ngol ɗon laawol rewete muɗum ko adi kon e ngol ɗon laawol ɗon ko tahqiqul ubudiyya tahqiqut tawhid lillahi subhanahu wa ta'ala ko nde neɗɗanki on gonginta gumɗinal makko ngal pellital makko ngal e fema Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka suratul asr sura qasira qalilatul alfad kathiratul ma'ani bal hatta qala an hadhihi al-aya al-karima al-imam الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفت الناس حجة o wi si tawno Allah tippinano sinangol suratol tun yonino yimɓe ɓen hujja o wi nokkugo kanko si o jonnanoma si o heɓino feere joɗagol o fira on ngol ɗon suratol haray non o faalirangol firirgol non himo andi yimɓe ɓen ko noɓɓe faalangol jangirgol hara o toñaali jangoɓen hara de ko fendo ka himmeji ɗi wonno ka kammu non Imam Shafi'i sikki si yaaji si ɗuuɗi hara o toñi jangoɓe ɓay jangoɓe mara himme jangugol hande kadi si Imam Shafi'i ari fendo meɗen ɗo kon no wiyata ya accede ni windugol ta winde hande kadi o wi si tawno naafi ɗum si o firino ngol suratol ko geloɗi rondoto no ɗeɓi ɗi daren ko nun Allah wiye ngol suratol wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala wi wal asr de ngandi karmo ko be tafsir be woni fi mudum asron ko hondum kono en be foki be fottani wonda nen non nen ko zaman faanda woni non ko waqtu ala sara on woni ko zamanu gila fuddorde neddanke o ngamayde makko dahar kulla kono ko zaman do wona yewtede fi Allah subhanahu wa ta'ala wi o wondiri asron kanko yahkulahu dhalik ya wondoro ko fala kanko tundu wodani enen ko kanko wodortode o wi innal insana la fi khusr karmo ko be na hawbe be wi innal insana la fi khusr be wi alif lam on don nen ko lil istighraq e jamil insan be akada o kadi inna be wi al pellet neddanke on neddanke fu hay arabe ben hay balen ben hay jomirabe jawle hay be marabe hay karamoko ben hay be janga ben maw ben suka ben sonna be fop la fi khusr ko perdi won Allah subhanahu wa ta'ala wi illa alladhina amanu min tahqiq al-ubudiyyah aman man alladhi amana ay amana billahi rabban ko don ko hombo gomdini ko gomdindo tawhid di noni ki di tati kala tawhidur rububiyya tawhid jeegol mongol e taggugol ngol e fuddugol fuddagol tagungum e yilindirgol fiyake tagungum ko moddi e ko tagungum sikki modda bay fiyake mu Allah wadanta tagungum fopko ko moddi kono non wona do wadede on e mudum ko wada kon e makko o yiyay dum wonde hara e moddiya kono i wata e Allah sina ko moddi misalu dalik Allah hoddira goddo nawna kombo nawna tawiya o hebi moƴƴere karahan kono non si o nawni o gomdinani Allah o jogitike don wonde ma na kaari jo wadi na bengotojo an na sina biro an na kaari yeddondirno e mudum ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadani lan ko wadi lan dum ko moƴƴere kadi woni ko wadirani kondo ne laado maaki nyande dangal mo mari moƴƴere dum o dadi nyande go ne laado sallallahu alaihi wasallam be yewtuno sahaba be wi nyande dargal himbe ben sibi hasibama dado fanday sabuna kala ko yimbe be woni wadde si Allah nangitiribe dum be dadata sahaba ben andunobe ko noni nangande Allah sahaba ben gubdinno Allah han tay ayeje den ma ko jinelado ni be seedi totodi be soway e mabbe on say Abubakar mabi o wi nelado komboy amen non woni mo wadali goddum komboy amen daluita Abubakar on mo nelado sallallahu alaihi wasallam ma ya Abubakar hani Allah o wi lawodiya imanu Abubakar fi kiffati wa imanu ummati fi kiffah honu darajat ima kiffata Abubakar la ilaha illallah o wi si nela ma ki si imanu makko Abubakar wadano may balance imanu mofte den wada may balance imanu Abubakar fe itayde pesayde on o wi nela do min goy kon dum wade tande nyande nela do landimo ene on nawnata on hebata musiba on hebata satte deji hay bullum ko yiwata on kon o wi himbe do heba nelaado maaki dum don no jiyaay ko yawtinirata do bakkatuji modon ni on nawn do yahi kal laakhara nyande dangal o tay bakkatu ara makko o naata e aljanna tawno jiyaay sabuji naada e mo din aljanna baaw yurmende Allah den nawnaare hebuno do mo on o wi ay ko modi ko boni hebuno mo kaduna la ani o gombinira non o gombina kadi wonde ma hebata mo sina ko Allah mo hebay o hebata kadi sona ko Allah mo yani mo hebay o gombina dum don si o gayni don kadi o rewira Allah
no Allah shar'iniri non o wotindina Allah kanko tum ka dewal si o gayni don o wotindina Allah kayne makko e ka sifaji makko taw iman non ka billahi lewi don o ara non kadi illa alladhina amanu de yotidi go fi mudum aman komboni amana billahi o gayni don o amana bi malaika gomdina wondema Allah no mari tagu ngun tagu ino woda ko malaika wiyete Allah tagiribe annora kibe dudi adadu mabbe ko Allah tungandi no yo deftere ndin e sunna ne laado makko sallallahu alaihi wasallam yewtide fi anna malaika ben gomdina dum so gayno gomdina fi defte den no de wiira non so gayno gondina fi anna ba den no wiira non so gayno gomdina fi kodduriyo no wiira non on do wiye amana so si don mon feƴƴi amila salihat ko woni golle salih al amalu salih huwa al amal alladhi wafaqa al kitab was sunnah laysa al i'tibar bil kathra bal al i'tibar bil wifqati sunnah ko do no jeeya karmo ko be salaf be gol ibn sirin wa ghayru o wiyayno wota hodu on heewu be majjugol ma heewu be mortagol ma heewu be halkoyagol udugol mabbe gol jokke deftere Allah ne sunna ni laado Abdullah ibn Mas'ud nyande go landa man al jamaa huwa al jamaa walaq ma al jamaa walaq yala walau kunta wahdak non la sallallahu alaihi wasallam yiri nono sahabajo alayhi sunnati sunnatu khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di baka yuti kalbido ma sataftariqu al-umma illa 72 han o gayni o wi kulluha fi an-nar illa wahida sahabajo landi kombo ne wahida do maniya o wi ma'ana alayhi wa ashabi ko mimmi woni ko nge mudum e sahababe idan as-sabil al-haq as-sabil an-najah كيفية النجاة من الفتن أي فتنة الدنيا وفتنة الشهوات كو أنه الكتاب والسنة أرنو توحيد بالله سيدون فقه السبيل الثاني هو الأمل الصالح قل مؤمني نتنك كلما عمل صالحا كلما اقترب من الله كلما اقترب من الله كلما ابتعد عنه الشيطان كلما خاف عنه الشيطان منه الشيطان يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث نلادو فيلي الله سبحانه وتعالى هول gol moƴƴude den be jeya e laawi dandaydi neddankio e majjugol ka aduna do e laawi hiwaydi neddankio e wonugol ka laawol Allah subhanahu wa ta'ala hangona to aljanna maaki hono wete Allah wi e hadithul qudusi jiyaado angon ayazalu abdi yataqarrabu ilayya bi maftaratu alayhi hatta uhibba maaki jiyaado angon o serata himo rewirde la komi farli kon e makko komi farli kon e makko hammi hidam nokkel go be wi e o badoro lankadi komi nafini kon e makko baawonde farillaji di hammi hidam be wi maki taw jiyaado mo badorta ko lan hunde welayde lan hewti hunde de mi farli de ngema tottugol farillaji di fondo kadi tottirte do tottida kadi e gandal e andugol ngal dewangal dakkamme dewangal ko nde jiyaado wadata dewangal haray mo andi ko ndoni wadde himo sowde alaka wondon hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala mubasharatan hiden andi ari e sira e tarikh as-sahaba wa tabi'in wonde ma hakke manako be marno alaka hakkunde mabbe Allah si goddum hebibe si be hebi sattende hebibe ma musende ma tawara ko mabbe tatteral e mabbe be wiyayno itto o mi torike masabi Allah accanan hamminata ka julde ara itta terangal no ari hono wete sira tabian ke jogo nyande go hebuno problem ko koyngal makko tay koyngal ngal ko mangal tagge docteur jo wiimo mi jonnete lekki si a yetti lekki king asowata awata andugol ko ni febbide ko hammitta o wi ta yewtiran dengal docteur jo mi famata
mi wawata andugol ko watta ko haɗitte yewtiran ɗengal juɗɗo faqih jongal fiqh yewtiran ɗum yani ko sumatala haqqille ɗen o wi hin ko sumatala haqqille ɗen o wi julɗo ƴetta e beere o wi julɗo ƴetta e beere o wi na beere ko fii ta sowu ko muusi kom no muusi taɓigol koyngal o wi ko ɗum o wi hin mi tori kam min kadi sabi Allah accanan hammi no julde ɗo darde ɗiɗi simi waɗi sujud mi torike ma ta accu hammi salmina hara ittali ko ittata kon koyngal ngal o wari o fuɗɗi joɗugol o juuɗi darde aranere nden o waɗi ruku o waɗi sujud mon yunaji rabba yash'ur bi annahu aqrabu ma yakunu al-abdu bayna yaday Allah wa huwa sajid himo sowi ka wonki makko wonde makka neddanke o ɓurata ɓadade joomi makko ɗon fof e alhaaliji makko ɗin e nder nyallal ngal fof ko si o sujji ta kadi ko Allah o sujjani nelaɗo maki ko ɗum waɗi ɓe maki si on sujji akthiru min ad-du'a ɗuɗɗine toragol Allah yurja an yustajaba lakum no tanƴina ka jabane ɗon bise ɗon hunde ala hakkunde ma e Allah ko direct ko hiɗa sujji yeeso Allah direct toromo ko faalɗa okkay mo mari ko okka o sowi ɗum e makko o wari o fuɗɗi juulude o sujji mo torade Allah hon ɗum eɗen anndi pellet ɓen natorotonoɓe Allah Allah okkorɓe kuɓe ali ɗumaji ɗi ɓe Allah okkorɓe no ɓe tawiro e Allah subhanahu wa ta'ala oya taƴi koyngal ngal oya andaɗi o immi daranagol raka ɗimmo on o yaɗi tawi koyngal ngal ala hande kadi ka daro sifa ɗum wiyete al amalu salih al amalu alladi yastahdiru al abda rabbahu fihi golle mo tawata jiya ɗon o soway o adday Allah e makko o anda anna Allah yuraqibuhu fi hada al amal wa huwa sayaqifu bayna yaday Allah yawm al qiyamah wa huwa sayas'aluhu Allah an hada al amal bimadha bisu'alain faqat ani jiya ɗo kala golle mo watta ya o sow wondema ɗe golle ɗo ko Allah noni waɗande mubasharatan Allah landi to lankadi na ko ɗuɗi o lando to lan piiji ɗiɗi pet lima fa'alta wa kayfa fa'alta ko honɗum waɗanɗa de golle ko honɗum waɗanɗa de golle mi tawno no waɗe moƴƴuno ɓen fondo amen fof ko ɗum ɗo ɓe waɗayno ɓe wino makko fiyonnu ɓe waɗirani ɓe wino ko non ɓe tawirno Allah jaɓotake non amartana bihi wa fa'alna li ajlik imtithalan li amrik wa irda'an li wajhik ko fima men waɗirani a yamiri men yamin waɗa min waɗani welgol ma e ɗoftagol yamirore maɗe si ɗon on feƴƴi o lande landal ɗimmal ngal kayfa fa'alt honno waɗirɗa amin darno min tawi fewndo amin ko ni murad ɗin wawno yawgol mi waɗiriri noon marsatato sina ɗum hara yawi Allah hatton jinano addugol annabajo yamen Allah wiyano min tuya min waɗa min darayno ko weli mi wo mi waɗa ɗum kono ko honɗum imminanɗa nelaɗo yamen ko ya o hollu men no mi waɗirta mi waɗirino nelaɗo waɗirno hada huwa al amalu salih ko ɗum wiyete golle moƴƴu si ɗon on feƴƴi kadi no jeeya e laawi dandayɗi neɗɗanke o yanugol e fitinaji tuuyoji ɗin shahwat aw shubhat al ilma nafi gandal nafayngal ngal gandal ngal yewtunoɗen ngaafi muɗum e saaygo ko honɗum woni gandal wiɗen ko wiyete gandal ko qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahaba wa ma siwa dhalika fa wiswasu shaytan Allah dali laɗo maki sahaba ɓe famirini ɓe wirini kala ko wonani ɗum ɗon ko so on sinande shaytan men sikki men miiji men tanƴini ray
ɗum ɗo kadi no jiya e ko wiyete kon ɗum ɗo ka qur'ana la na gandal non gal gandal ɗon ko ngal dandata neɗɗanke gollugol golle e beleede makko ko gal gandal kadi renita neɗɗanke on e joomi makko subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe ɓe tawata ɓen ɓe hulamo se pellet goɗɗo daɗata Allah si o hulali Allah no jeya yimɓe ɓe Allah ɓe wi no hulamo o wi innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama mahlul khashya al ulama laysa yani dhalik alimun nihrir karmokojo kumbalojo la wa huwa kullu muslimin yubsiru o ya'rifu limadha khuliq wa kayfa yata'abbad lillah fi aqall kulli ibadatin yaqumu biha hiden andi deftere mede mubaraka lakhdari kono wiye kono lakhdari wiye ko neddanke on ta wadu golle hatta ya'lama kuma Allah fi han wanda nyaawore Allah den e mudum kala golludo gallal ngal o andi ko honno Allah yamiri e mudum e ko honno nelaado wadirno dum don fa huwa alim himu andi dum don al ilm an nafi ko wadi sahaba be nyande go sahabajo go fottuno Abubakar radiyallahu ta'ala anhu warda wa fottudi Abubakar o wi o susuni Bakri mo tum wi ko waduma wi ko halki do woni yadeni ko dum halkuma o wi simmi do wondi ene laado mi anda ko hondum mi tagirana mi andita fi Allah o yewta men fi Allah o andina men fi ko o aduna jasi ko ber nyanden hewa imanu ha mi sikkam ne seko to joni simi wi to mi hika suudu sonna be lando ko faala bikkoy koy lando ko faala gollo be lando ko faala mummunteji di lando ko faala mi figira be ngurende mi figira bibbe be mi yewtida e gollobe ambe mi dara mummunteji andi mi welto mi dara gese adde mi welto mi dara ko mi mari kon ka aduna mi yejjita kala ko nelaado yewtuno la no lemmi luttidata e nelaado min mi halkike no handi ko no Abubakar wi mo Abubakar wi ko gonga manani na antum min kadi mi halkike fokkiten ka nelaado kisan limadha jangoygo han sitene laado dum arde amen ko dum woni dum ko non le woniri men halkike ka oy be gollitinali haqqille mabbe ko haqqille mabbe to be gollitino don ya isu be tajoto no yurmende Allah kono be andi no woni ka jange be rutti ka nelaado sallallahu alaihi wasallam be landi nelaado kon dum be watta ko ni woni yare Allah hali mabbe nelaado kon wiibe maaki ko dum don woni bernde juldo bernde gomdindo hakada qalbul mu'min ko sa'a wa sa'a sa'aji go hewa sa'aji go uito hebbina dum gandal nafayngal wajoji nafay maade deftere Allah sunna ne laado uita dum wondum welsindare idan al-ilm an-nafi no jiya e ko wallata jiya do no jiya e ko wallata mo kadi gandangal e shubhat jilbu ko be woni ñettude ka ƴetti dum wo goddi ko e diina yahud ƴetta goddi ko e diina yunan ƴetta goddi ko e diina majus ƴetta be worna di conci l'islam kon dum woni conci l'islam be addadi e der hakkunde wi'a be la ilaha illallah be wi'a kongol ngol woni islam baygol wi do la ilaha illallah wolingol pellele le ngandi ne la sallallahu alaihi wasallam maki umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa anna muhammadar rasulullah fa in fa'alu dhalik asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqq. Kala wiiɗo ɗum o daɗi o woni la ilaha illallah o woni ka dairatul muslimin. Si goɗɗo no wi la ilaha illallah ata bi shubha mutawata hadi shubha tanqudu la ilaha illallah min awwalihi. O bugike moy julɓe ɓe kono ɗum ittirte, kono ɗum woɗɗinirte, kono ɗum ronkata yetamakkan fi qalbi almu'min. kono imowo go wino atani hawaha qabla an a'rifa alhawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana. O wi beleɗe majjere nden e beleɗe shubha e beleɗe tuyoji fefinaɗi naadaɗi ɗin kadina ari ka ɓernde an tawi ɓernde nden no laaɓi no wiidi ganda ɗo ala ton hunde ala ton. Fatamakkana heɓi ka wona atani hawaha majjere nden arilam fasada fa qalban khaliyan aw khawiyan ari tawi ɓernde fus ala nder ton sina la ilaha illallah menen ko men julɓe menen men heɓi ko muusi. Goɓɓe no ari ɗo ɗo goɗɗo wiya la ilaha illallah e ɗum kadi ɓe wiya ko waɗi ko na julɗo kon ɗume waɗata ɓernde wayɗe noon. Fatamakkana heɓi ka wona dari. O ɓeyyata si goɗɗo lundike sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeeso maɓɓe la yuharriku sakina memmintaako ɗeejuna e maɓɓe ɓanndu maɓɓe ɗum fuswatta. Kono si o lundike konngol mo neɗɗanke wooli mo ɓe teddini fii muɗum takshahu juludu ɓanndu maɓɓe ɗum fof memmina to nde wootere leebi ɗin immo daro takaɗo taqumu duniya wala taqut. Aduna on faalete immagol daro haray jotta ko ande kadi lakin ينتهك أو ينتهك حرمة من حرمات الله أو يستحدى بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرك الساكنة. نمبر لهم سبيد عارية مودو سشهوة عارية مودو يتمكن بونا يمودو هاري أنتي أصودا نيور ماكو باسبور ماكو فيزا ماكو في حالك غورسنا الله ودي والعياذ بالله. kono nyande ko minani goɗɗo no wiya ɓe wi ko ɓe sunniyankoɓe ha Allah jarama kamɓe tigi ɓe wi hoore maɓɓe ko ɓe sumayɓe sunna hamɓe sunni kom sunna kalima kombo wolingol kongol ko rasul sallallahu alayhi wa sallam fi hadith irbad bin sa'd bisariya o wiyon ɗum وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت به القلوب وذرفت بها العيون فعلمنا أنه موعظة المودع فقلنا يا رسول الله أوصينا يا رسول الله أوصينا ويواجب من يندقون الله صلى الله عليه وسلم واجند يونند من يندقون nde dilli ɓerde amen nden men fof nde yuppi gonɗi gite amen ɗe wulla min andi kisan nelaɗo waynoto men woni mi wi nelaɗo wasiyo men kon ɗum o wi ɓe taraktum fikum amrayni lan tadillu man tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. deftere Allah nde e sunna mum. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul sunnati إنسان يأتي ينتسب إلى هذه السنة فيأتي رجل أو إنسان يأكل حتى يشبع ويجلس على أريكة فيقول سنة بسموية. جهل منفعل دادغول بون إسفا بن أنفو إمهاني جانغول عليه بالعلم وجانغا
o gollitira ko jangi ko no jeya e laawi dandayɗi neɗɗanke on e majjugol e fitnaaji dandayɗi mum majjugol ka aduna ɗo e luttoygol ka lahara ma tamfoygol ka lahara ma nangoyede ka lahara addu'a yo andu ɗi fitnaaji min ash-shahawat wa shubuhat ko fitan ko bala ali radiyallahu ta'ala anhu ardawi allati finali musiba e mofte den sina sabu albala sina sabu bakkatuji mabbe din wo o jawnata dum non kadi si wona sabu tubugol tuube rutton ka Allah toroɗon mo no jiya e sabuji dandayɗi neɗɗanke o majjugol nyande majjugol ka aduna ɗo majja ka lahara nange ka aduna ɗo nange ka lahara no jiya muɗum toragol Allah subhanahu wa ta'ala yaw dandumo majjugol ka aduna e ka lahara dandu majjugol mo kala aduna e ka lahara no jiya e sabuji ɗi karmo ko ɓen janti wondema min subulun naja aw min turuk naja ɓe wi الازدهام على العلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم يدعون إليه وبه يقتدون كرمكوب كل تراي بغاندال مابنغال نوداي بغاندال مابنغال ني اي بيمبه بنغي غاندال مابنغال yangano todo yani tata gandal mabbe gallo e mabbe no wirano non salafiyankobe go be wi harisi tay ayi moy mo yaha asikkay ko deftere Allah de woni yaade yani be jetti ko nen Aisha wi ko ani goddo landi non nen Aisha radiyallahu ta'ala anha warda be maki o inela nen Aisha yumame ummul mu'minin ani be sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo wokkori ɓe piiji mo daaruɗa ko Allah okkori mo a sikkay ko ɗon hatti Aisha Allah waɗi mo sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗi mo kiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗi mo sonnajo gotomo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombi on ko jiw Allah waɗi mo kadi ɓiɗɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓuri yiɗugol kadi Allah waɗi mo kadi e neniraɓe julɓe ɓen ɓurɗo hunjanade julɓe ɓen dina maɓɓe kam naton hatti Allah waɗi biro makko kadi julɗo naton hatti Allah waɗi nene gotoɓe makko ɓen e baba gotoɓe makko ɓen ɓe fof julɓe naɗon hatti Allah waɗi mama soro makko kadi julɗo nyande go goddo ari tawni laado sallallahu alaihi wasallam o wi ya rasulullah man ahabbu an-nas ilayhi kom pura ide de ma de yimbe ben fu maki Aisha e jotinali mi jobe ko Aisha on sa wanti wila min ar-rijal o e ka worbe maki abuha ben makko kon gi gono baawdon ko mo bodda ide ko kari no o e ka worbe ko baba makko on Aisha nyande go sahabajo go arno landi o wi ko honɗum woni jikku nelaɗo ko honɗum woni jikku nelaɗo daare fi gandal ngal nafoore gandal ngal ko ɗum tun dandata ɗum no jeeya ko dandata neɗɗanke o maki kana khuluquhu alquran jikku makko ko qur'an mana kala ko qur'ana yamiri kamɓe ɓe jeeya arano gollitiraɓe kala ko qur'ana haɗi hiɓe jeeya aran ɓe woɗɗitotoɓe Anas o gollani nelaɗo duuɓi 10 o wi wallahi mi manditaaki han hande nelaɗo no wi gollowo makko ko hanno golla ɗum ɗon ko fi honɗum golliranɗani han hande ɓe wiyali ko hanno waɗa ɗum ko honɗum waɗandani oy si o golli ko haaju makko ko ɗum ɗon nelaɗo faala si o gollali ko haaju makko ko ɗum ɗon nelaɗo faala si o golliri ko non nelaɗo faalira ɓe acci ɗum o ɗum fiyon ɗum jikku ko ɓurana waɗi konge maɓɓe innaka la ala khuluqin azim mo Allah wacciri ɓe on hiɓe andi argol tawa goɗɗo o golli golle
fi kala ko ajeedo mo ma ayoba mo woni kono o laabanima haray ko hore laabal o gollam ma golle de o gayna gollugol golle den ara ko e belede banu adama dum woni ko mi faala kon e ko faala kon kara han wawata fottugol ara tawa mo wiya dari ko huuda no sunina golludo nelaado idana dugol sunde goldo be hadata nene Aisha wi hangande nelaado sallallahu alaihi wasallam be natali be tayi me don mari nyamete be banne men banni be nafi ande dum do de nani haniran ma abatu aman qat hangande be yali o nyamete do wela sibe faala be nyama sibe faala ka be wallina be mo فلذلك زكاه القرآن كل قرآن زكى ودي نلادو تزكية ودي جيت مقبدين نوبي مقبدين حق اللي مقبدين أفوف مقبد صحابة بياري بون دون جيكو مقبد القرآن يعني الكتاب والسنة تابعين كوب بياري بوني دون كانوا على بيئة علم بجانغا بهي نقبد أقول تيتانو بقول لا دون دون كل ودي يندكو عبد الله بن مسعود God fondo won be wonno Kufa tayon say ko goddo go won don khalifa e dum ak on wete qadi mo Abdullah mo Umar ibn non tonne o ari o tayi himbe ben tonne hibe kajulide be jantade indi Allah ko khayr be fala ko mojjere be fala ko bantu laysa kullu muridin lil khair mudriku na fala ko mojjere fo hebata anda mojjere den ko hondum anda kadi honno mojjere den da warte dabbirande non toro dalla non o kore bay o ari kon ngo wimo o wi he kono ko honde say fuddi don dum ko hondum dum wadan don dum on yali sahaba be nelado be hakkunde modon hibe bura on hulugol Allah wallahi hibe buri on gandal wallahi hibe buri on hidugol mojjere wallahi bi on yawini dum on yawini dum on yawini dum dan kondum dum holli garamo ko ben baybe ari be yamiri beda jonno ben tonne ko mojjere be falano ko on to be witi ba mo sanka be andi wonde mo mojjere de danda de goddo kaduna do danda mo kala khara ko jude dan ko kakune no jeey sabuji di jango no jeey sabuji kadi danda di yimbe ben ka fitna kaduna do kala khara le itilaf baynal muslimin ani ko yidindirgol julbe ben e won mawbindirgol julbe ben e wonugol goto julbe ben kalima tayyiba kongol fotungol laba mo qur'ana nodde ne mudum wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu kono ni hablullah wa dinu hablullah wa kitab hablullah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam aw anzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ni fam gol deftere Allah nde goddo mara maji don ni o mara bileya gal don ni o fama deftere Allah nde hara o rewali sunnani ladu sallallahu alaihi wasallam o wawata Allah subhanahu wa ta'ala ari o wiye fika tajigol juude o sari ko sari kat fakta waydiyama gujjo gorko ma gujjo debbo taji juude mabbe de العرب إذا يطلقون تطلق العرب اليد على الكف وعلى السائد وعلى الأدل بيويا دو جونغو يد بيويا دو فو يد سيغو دو ari otaji do awiyai otaji gujonka tajetake sigo do ari otaji do awiyai otaji katajetake sigo do ari otaji do awiyai kataji katajetake la ka otaji do otaji jungo kombo hollen jungo tajete gongo kunena sallallahu alaihi wasallam ko holli en kadi ko dum go tajante ko nena sallallahu alaihi wasallam ko kambe holli en ko doni guiga gandangal ingal mara lamana salil muslim fi mufala dadugol bone o heba mojjere harawre wale gandangal e Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en julugol o yamiri en julugol ko on to anduden wagutuji din ko di joyi kon to di ka qur'an konto an woni ka burana fana ko darde nay konto ni ka burana alan sara ko darde nay futuro ko tati geje ko nay subaka ko didi hanok konto an duden ko ka sunna ne la sallallahu alaihi wasallam
ko be sahaba be nelaɗo sallallahu alaihi wasallam be Allah subuno wontidugol e nelaɗo fi wallugol marugol ko nelaɗo firiri kon quranare ne ko lawol be don dum hewti ko don wawi wonde o yida sahaba be few ko gonga makko ko no julata do fana darde jetati so juli mo darde nay kadi o yata dum don ko hoydo yi makko be makko halani mo dum be makari no taw ko ben sahaba be o ani ben halani mo dum don ko darde nay watta idan al-ilm wal itilaf al-umma julbe be yabbe won goto be hidindira la yumkinu dhalika illa ala al-kitab wa sunnah ko yore deftere Allah nek sunna ne la sallallahu alaihi wasallam dum no woni ko wata mahagole mum no jiya e sabuji walla di neddanke on o dada fitna e kala khara e kaduna do e kala khara ko yidangol siddo makko juddo on ko yidani ko hore makko o yidana siddo makko juddo on ko yidani ko hore makko nyande go sahabajo go arno wullite ali kumar wari wullite ali kanelado o wi nelado ali men fottay kono mi fokkite argol e makko mi sikka o hirotola kono mi dara si tawi mi hiraki mo hirota ko la fiyo lado wi ali anani ko siddo ma wi ko o wi mi hidani mo ya o fuddoro hebugol baraji ko mi naniri makko si goddo fuddike fudani ke goddo salmingol miɗo yiɗi yaw fuɗɗo kanko wigol assalamu aleykum wa rahmatullahi yaw heɓu baraji ko wonani neɗɗanke on si o fuɗɗanike siɗɗo makko on salmingol hakaza kanu ko non ɓe wonirno ɓe hiɗidiranno goto kala e maɓɓe o yiɗani o yakko o falani ko yiɗani ko hoore ma eɗon andi ko woni nafoore ɗum ɗon woɗɗinay neɗɗanke on e yanugol e pilici ɗi cheytan liɓata ɗi hakkunde julɓe ɓen añidirgol han yo'indira han waɗindira han haasindira han konnindira ko ɗo waɗi no jeeya joni noon si goɗɗo yanni ɗin bakkatuji ɗon ɗe illa ma rahimahullah o nangoyte ñande dargal nelaɗo sallah sallam ɓe makuno ñande go manil muflis atadruna manil muflis o gandi ko woni perduɗo perdi koso wasuɗo sahaba ɓe wi al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar perduɗo ka meɗen ɗo ko mo tata o mara wundu o mara buuɗi kañe o na buuɗi kalise nelaɗo makilla na ɗo woni muflis ko aroyo ñande dargal imo juuli imo hajji imo zakki imo waɗi golleji ɗin fof o wiye kaarijo ka aljanna goɗɗo imo wiya he Allah toñi alaka maɗo kaarijo ño'anno ta ko noon ɓe ƴetta ka makko battano Allah toñi alaka ma kaarijo yennan yette to waɗa Allah toñi alaka ma kaarijo hebbuno ƴiƴangal yette ka makko waɗa Allah toñi alaka ma kaarijo ñamuno jawdiyam haal nelaɗo makki o ƴette moƴƴereji makko o jonne ɓen taw ɗen ko fokkitunoɓe yiite ɓaysi ko fokkitunoɓe aljanna ɓe landota ko goɗɗum fokkituno ka aljanna o landota ko goɗɗum imo andi wala dayna mazid ru'yatullah subhanahu wa ta'ala falaka ko neɗɗo ko naate woni tasabu yaw naate yiite o oy seede muɗum wonɓen ka aljanna tore to Allah men on anduno woɓɓe Allah ɓe men juuli dayno men yaali ɓe ga Allah wiya ehe daron ka yiite so yiɓe to ngaddoronɓe ka aljanna torotoɗo Allah e Allah newnamo o yaaka yiite o yaltina goɗɗo ton o wona sabu on tigi nata ka aljanna on o wiya e Allah ka miɗo fokkiti kadi ka aljanna kono kaarijo no ñamanila la ko fokkitunoɓe ka yiite ɓe wullito nelaɗo maki ɓe ƴetta moƴƴereji maɗa ɗin ɓe jonnam moƴƴereji maɗa ɗin lanna haray ko waɗɗuɗa yimɓe ɓen kon lannali ɓe ƴetta boneji maɓɓe ɗin ɓe fawa e ma naata ka yiite ɓe naata ka aljanna ko ɗoni perdugol dan no jeeya e laawi dandayɗi juɓɓen e aduna ɗo e alakhara e fitnaji aduna yankoji ɗin e fitnaji lakhara yankoji ɗin yani wano lumbugol sirate wano darriyagol ka dangal wano ñawoyede ɗin ɗon fop ka aduna ɗo kadi wano hoyɓe wano angal gollitirgol diina kan wano angal gollitirgol sunna ko letteji Allah waɗata bano adama non ka aduna ɗo de man abghada sunna kala on añiɗo sunna o añiɓe sunna ma o añi diina Allah kan simo faala kanko ka isin ka nebbe moƴƴinte wonta yeeso makko ngon hentota ko hango maya sina o tuubi o rutte muɗum Allah windani mo moƴƴere
ko letteji adunaji ɗin non ɓernde makko nden kadi nde hentatako ka yiɗa moye mo faaɗi o weltoto han o yiya neɗɗo diina goto no e nokkure nden ma neɗɗo noddowo e moƴƴere goto naate e nokkure nden o wawa fintori himo ɓitti tun himo monani tun yimɓe ɓe no jeeya e letteji adunayankoji ɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya o dandu en fitna ka aduna ɗo e ka lahara si mi woli ɗo ɗen ko hawrodiri gonga ma ko hawrodiri ko sawaba ko morde Allah subhanahu wa ta'ala si mi woli ɗo ɗen ko wonde faljere ko morde mi an shaytan Allah ne laado makon sallallahu alaihi wa sallam be wodditi kon ko mi falji kon e mudum haray mi darwal ɗo mi yirno non wolo won marchandise makko no fandi ɗum kadi fandugol marchandise bagage makko on kadi o andinaka law o ɗaɓɓitaka ko marno goɗɗi e majji ari mo sakiti ɗum tun o heɓali tammoɓitugol o addora o yeeya donc haray si on hawrodiri e ko ɗumanni ko muuɗe muɗum haray ko en torki Allah subhanahu wa ta'ala e waɗu haray ko fi makko woni ko mi waɗiri ko waɗi kon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoɓe noon landi ɗo lande ɗiɗi ɓe wi landal maɓɓe aranal ngal ko wondoni ñaawore ado tawmi janggo landal maɓɓe ngal jaabo ko ya julɗo kala andu o mi no jiya ko moƴƴinta hakkunde julɓe ɓen miijagol immojo ma on ka moƴƴi han yiya contraire muɗum e angal nanugol ko o wolali kon nanu ko o woli kon acca ɗo lande nokkeli go no woodi kalmo koɓɓen so yiɓe wiye o ka lande maɗuma ko dandugol piiji dan no jeeya ɗin piiji ɗon landoto ɗon no gasa ko ɗum ɗon ɓurɗen tañinde makko ko gotel e ɗiɗi o anda himo faala andude tigi ma o oye himo andi kono mo andi no woodi takko makko ɓe anda ɗum mo faala ya ɓen andu tawi ko ɗum woni andi on niya saliha ara no moƴƴi ɗen tori Allah yalla waɗu ɗum o jaɓanamo on anni e ɗon no woodi kadi ko feeñoyta e noone façon ji goo wasi tawi on tigi faamay nanowo on faama wiidema o ngal ɗo landal ko goɗɗum o faani ɗin ɗon ko heewi kon adday lurral kala julɗo on ɓaytum kaadina ɗo sen andi wonde mana enen jeyka Allah jeyka enen en damba e makka en dambite makka en toroto noon Allah ya tawi en muɗum no haaniri no yiɗiri noon no faalira noon ta ɗaɓɓugol goonga ma e nannugol ko mi woowa ma e nannugol hunde lundinde no mi woowiri noon Muusa juɗɗo kala mo haani wootugol ɗum sinaa ɗum no jeeya e konngol ɓurngol muusude konngol ngol nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam wino Qurayciyankoɓe qulu la ilaha illallah tuflihu wiye reweteeɗo o alaa hoore goonga si wonaa Allah male mana si on wolaani ngol konngol on baletaake ɗin sanamuji maɓɓe ɗe ko no rewi ɗi ko fii margol amana abuduhum illa yuqarribuna ila allahi zulfa o wiɓe male mana si on wini on maletaake muusi kono ko ɗon woɓɓe maɓɓe heɗa ɓe jaɓa ɓe nani ma ɓe tefindi ko fiyon ɗum o wiraniya men male haray min maletaake no min jokkiri ni ɓe tefi hamɓe ande dan joɗɗo si o nani landal ko taw wiyu oɗo ko menen o faandi ma oɗo ko ɓayi wari kano kure meɗen ɗo tawi ko ɗum ɗo woni ɗo ma min andi koye landiɗo ɗum on ɗo ɗen hakkunde amen ɗo ko momin andi on tigi ɗum asana kanko landi aray on yafoto si mi ardini ɗum ɗo taw ɗo mi jiɗɗi janngol ko ɓe landi kon makko ɗum ñawore nantingol ngol ɓaawo e ka julde si imamon juuli o waɗi hito ɓaawo goɗɗo go rabbina nantina yimɓe ɓen jokka ɗo
gallandal si landama yimɓe ɓen ko haqqille maɓɓe yahata direct taw ɓe ko probléme ɓe faala sina ɗum no nantine makka no nantine madina no nantine makka no nantine madina microji wonɗi ɗin tolde ha ɗin no ƙasa si ɗuɗitama ɗi fof hay si wito waɗama toon nannete ko nakiri ɗo kono no nantine ko ɗum haqqille maɓɓe yahata ɓe tefata andugol ko ɗum nantinante toon ma ɓe tefata andugol makka e madina naka nder juulirde nelaɗo e ka juulirde kaaba tun hatti juulirdaji guluje woni makka e madina ko Allah tun andi continue ma no kamɓe ɓay laamuji ɗin toon no andi juulirde darnande o ɓe andi ɗimɗo to gasa si Allah andi koɓe wiyeten juulirde ɗo kono buyi hajjo yiito ɓe haaj ɓen kadi toriki Allah mewnam ɓeya ko juulirdaji ɗin fuu toon ɓe nanata no nantina kaako kaaba e madina tun ko kaaba e madina tun ɓe nandotono ko fii holɗum men no woniri noon Allah yutti fadlahu man yasha wa min fadlillahi alayna mi jeeya e moƴƴereji ɗi Allah waɗanime min jangi madina goɗɗo e jannuɗo lankadi fiɓu remirani ko sallijo e salli ɓen ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam madina ɓe make addocteur Sami Duwayɓe min landi ɓe ñande ko mi wi fiyon ɗum nden jangude ka fiɗu e yiya ɗum ɗon ala ka juulirdaji heddiɗi ɗin fuɗɗi ka juulirdaji nder université on ɗo ɓuri juulirdaji kulliyaji joyno toon kulliya kala no mari juulirde mum e juulirde central jo wonɗo ka nder université fewnɗo amen ɓayniri ɓe ɓeydi kulliyaji go no gasara ɓe ɓeydi kadi juulirdaji mais ko ɗon hay fuɗɗi ɗo taw hande a juulirdaji fof nantittake si wona to tun o wi ko non woniri ko min masalihil mursala no jeeya e dalilaji gollitirte ɗin wiyete ɗum masalihil mursala o wi ɗum ɗon ko fiyo ɗum o wi fewndo dawla tawhid on waɗa sawdi konngol ngol yimɓe beyiɗa nanugol kono ko maɓe nanangol siwigol goɗɗo se wi ko jemmani goɗɗo weltaki ko wiya kon ko jemmani aray o faala e wol ko wona gonga saudiya mahma kana no ɓe woniri ono woniri no laamu maɓɓe ngo woniri ono woniri ko ɓe balatu tawhid o wi fewndo ɓe waɗi ɓe mandi probléme ji buyi harino ɗo en fof en jangiɗi katari no jiyaɗe ɗin probléme ji ka julirdaji ɗin ɗiɗi makka e madina hari ko mihrabuji nayi woni toon madhabiji ɗin fof no mari imamujo feere so ari kanko darnata wano makka hari ɓe mari noddinanguji ɗiɗi kadi waɗa e ɓen 18 e ɗuyta e ɓen tonne ka darnugol kadi mari goto kala e madhabu mum no woniri ɗo ceernajo on ɓayɓe ari Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa adkhalahu fasiha jannatihi ɓayɓe itti ɗin ɗon piiji fof ɓe ɗumanni aduna on ɓuyi immaniɓe ma fuu immaniɓe ɓe sansi dina kam few ala ko ɓe acci wono jiyano e ko ɓe accuno fiita wiye ɓe sansi dina kam fuu ala ko ɓe acci nantingol ngol ɗum ɗon ko fiyon ɗum hari no woodi woɓɓe goo ɓe tata laamu ngun hari yoɓay ɓe noddingol e nantingol e ɗuma waɗgol salliyagal kadi julirde hino jiya e golleji ɗi ɓe andirano ɗin ɗon ɓe acci ɗum ɗon ton fii ɗum ɗon o wiilan kanko ko imamujo e julde ka kartie makko o ara o noddina o darna o julna ɗulle kadi yawɓe sawdi hajjugol buyi yi ɗum imamujo on o ara o noddina o ara o darna o julna kanko tum nantino o ala bama o wolirani men kono no men landirannomo nañembingol ɓe goyi ko ɓe onno wadde kontode bisari men feƴƴiɗon on saɗi tindiniɓe wiide makko dalilo jokkete kono ko fi andugol ko fi on ɗum kamɓe ɓe wadde o wolani men ɗum joni sen ƴetti wiide makko nelaɗo sallah sallam fenɗo ɓe foyuno ɓe ari ɓe yamiriya Abubakar radiyallahu taala anhu ardaya julni
Abubakar nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sahaba makko ɓen fof Abubakar ɓe yamiri a feɗi fen on sayi ɓay nela Abubakar fuɗɗi julugol nelaɗo heɓi cellal seeɗa ɓe ari ka julirde Abubakar sowi ɓe ari o yiltiti ɓaawo seeɗa nelaɗo hikki takko makko ɗon o juuli ɓaawo nelaɗo kanko o juuli julde nelaɗo nden o tooni hito makko yimɓe ɓe ɓaawo makko juuli julde makko nden ɓe nantini fii ɗum yimɓe nani nganto hari no wooda on yiyata e deftere sunna ka wi adda e nokku ma deftere fiɓɓuti taɓe addi ɗon nde wiidema imamu jon si darni e si salli jon si waɗi ɗum ɗo imamu jon salli jon darni o gani imamu jon si juuli ko waɗi ɗum koye salli jon waɗi ɗum la kono noon waɗede no lorra julde no bonna julde no waɗa julirde nden waɗe tasnifi ɗum la kono noon si tawi ara ko waɗirano ko sikkugol dalil ɗum wodani dalil ala haray telema to on ko ɗum noon woni komi andi wallahu a'la wa a'la o wi kadi wosi tawi imamujo on gayni juulugol kadi salmini est ce que no sellana goɗɗo ka o juuluno ɗon ka o darino ɗon o juuli yaw darto ɗon o naafa no sella c'est ko hon sa wiyata sella si haɗande ari si wiya sellata kono haɗande arali ɗon kono yamirore ari ko tindini wonde mahi ya'iwe ton ɗum ɗon ari kono noon hollali kadi no sattini no ɗumanni wonde ma si goɗɗo juuli ya iw ka o juuli ɗon o juulo ya nokku ko o nandintima si tawi koye julde wotere nden o woni taw nandintima si tawi koye julde wotere nden woni ko o woni e muɗum no yiɗa so juuli ɗo ya iw ton o yaha o daroyo takko ɗon seeɗa siko takko to ko pottoto seeɗa o juula mais si tawi o ɓaɗi place ka wata sottugol ka woni ɗon o yemmo o juula ka o dari ɗon en law wala e muɗum wallahu taala a'la wa a'la wo si ɗiɗo no hunji urana ɗaɗi ɗajjotina landal ngal wiyon tuma no ustad woku ndo e goɗɗo goo si goɗɗo no hunji ɓurana no ɓoori no andi sharia on seeɗa e goɗɗo no hunji ɓurana mo hunjaki ɓurana few fou kono mo wawi seeɗa mo ɓoorini seeɗa mo wawi sharia ɓen ɗon ɗo ko mbo haani feƴƴugol julda jomiraɓe galle ɓen no yejjodiri fiyo masala ɗum nen daragol e nel hadis ka nelaɗo maki yawmol qaw aqraw ya junnu yimɓe ɓe ɓurɗo ɓe jangude deftere Allah nde woɓɓe wi aqra'uhum ɗon nden ko afqahuhum ko ɓurɗo faamugol ñawore ɓurana nden woɓɓe wi oye ɓurɗo hunjagol ɓurana nden c'est ko aqra'uhum li kitabillah ɓurɗo ɓe jangude deftere Allah nde kono ko ɓuri jiccude ɗin ɗon kombuɗi ɗon ɗiɗi ko ya almoɓe ɓurɗo andude ñaworeji julde nden sinde boni konno wattirta ma si goɗɗum ɓiiti konno wattirta ma so heɓi julɓe e muɗum konno ɗeɓɓintanto julde nden konno waɗirta ɗum wawɗo ɗum non on si himo ton himo wawi yeru ko wawata jullirgol o kanko hani hikkade yeeso julɗo ɗum gonɗon konngol ɗon ɓuri jiccude e konguɗi ɗin ɗi aridi ɗin e kada ko ɓe fiyo masala ɗo wosi goɗɗo wi julɗo bonnani wano o ani wonɗo arde ɗo ni honɗum julɗo on hani mo jabaɗe taban enen ɗe gandi hitande meɗen nden ɓe feƴƴi ani nde naatino ɗum mannito ɗum ɗo na e hitandeji meɗen ndin jeeya ani manana hitandeji meɗen ni jeeya ɗi tata ɗe hani fiɓugol dewal e muɗum ma aqida e muɗum fiɓugol goɗɗum e muɗum se lebbi ɗin e maji ɗin e ñalade ɗe ɗuman ɗin kodi goti ko Allah winode ko li ta'lamu adada sinina wal hisab ko 12 shahar joni noon ɗako ɗin ɗako ɗum to no enen lebbi meɗen ɗin ɗi sendira mahira hon ɗum so enen lebbi ɗin goɗɗi goo no woodi ɗi yowondiri e dewal ngal hertintengal e muɗum waɗa e muɗum kamɓe kadi ko noon ɓe waɗiri ko maɓɓe ko donc si juɗɗo ari wii bon fête ma bon ani ma ɗuma
no hulɓinani mo tataw haray o sembini ka diina kadda seeɗa on amma noon wano majjuɓe woni wolirde ni ɓe anda makko yowondire diina ani woni joni ko on systéme ɗon ɓe woni e muɗum ko on kure ɗon ɓe woni wuurude joni ani ko noon ɓe woni wuurirde joni no sendindirta goɗɗo fii ko juɗɗo mana o juɗɗo sabu ko woliri ngol konngol ko honɗum wiyata si o wiima ɗum ɗon si a wawi ara wiyatamo bonani ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude si tawi woni joni par exemple on woɓɓe meɗen hara ɓe gollude e nokkeji ko ɓe cadre ɓe ko fonctionnaire ɓe to ɓe gollude nokkeji goo ɓe gollude woɓɓe goo kadi ɓe tawata hana ɓe julɓe kadi ɓe tata kadi woɓɓe goo kadi ɓe liɓani dolinji maɓɓe ɗin tum fi nangugol julɓe ɓen ɓe tata haray ɓen ɗon no gasaɓe ɓe wolata ɗum yan kadi ɓen waɗuɓe ɗum haray na gomɗinal ɓe woni wolirde ani ɓe ala wolirde ta dañyona diina yaada waɗuɓe rewgol Allah ɓe wolude tum wonde ma si tawi ko ɗum ani ko noon hewti ɗum no si hewti ko ɗum wiolete ɓe wolirde sabu ɗum ya o wiɓe ko ɓuri fandude e wono wiyete an kadi waɗa ɗum a vulo men an kadi waɗa ɗum an kadi waɗa haɓɓe hatta ɗum kono haray wigol si goɗɗo woni ɗum ɗon no haray haraja ma ɗumanno haray ɗum noon ko yarente muɗum kadi wattango lilaɗe waɗugol tasrisi ɓen fiisi ɓe woni ɗimtiji ɗon kono julɓe ɓen ɓe ɓaani sendindirgol e julɓe ɓen ka e heefe ɓe wonaɓe julɓe ka juldereji maɓɓe e ka coñji maɓɓe ka ñamudu maɓɓe ɗum no jeeya e juldereji maɓɓe ɗin julɓe no hani rentagol e muɗum se rentike muɗum joni ɓe andi en waɗata en wolata ɓe waɗanta en ɓe wolanta en wendu 25 malu 30 malu ɗuma bon si tawi wano mahugol programme uji meɗen ɗi ahadiji meɗen ɗi iɗen wawi mahugol e ɗum ɗo nam iɗen ha wawi mahugol e ɗum ɗo ahadiji ɗin ko ka araf ruttete ka aadaji ruttete yani ka wowodiral ka boodi ko ɗo ruttete fi ƴettugol ñawoneji ɗi a yata ɗo ɗen ka goɗɗo ka on ka sodugol market ma sodugol ɗuma ma sigigol contrat wiya joni mi yogoyte ñande sabata ashara muharram la ha wawa wonde bari e sabata ashara mare combien août combien septembre ɗum wota hayata lesi a signi contrat e ore ɗum ɗon contrat ma o harmi ma ɗum andi ɗum julɓe ɓe faaɗina hoore maɓɓe kadi han feƴƴita keɗo ɗum noon koko aadaji ruttete ka arafu nas ka boodi yimɓe ɓen ka ɓe huwodirgol ngol ko ɗum ruttete ka huwodira ɓe woodi ka huwodire ka hono wiyete ka calculji ka date ka ɗuma ko ɗen porton ɓe gollitirta ella ala e mum wallahu taala ala wa ala radio ɗo ɓe landani ceerno julde assalamu aleykum warahmatullah haray ko musidɓe men tawtuɓe ka bayana ɗo ɓe tawata ko ɓe honno ɗuɗuɓe guluji ɗuɗuɗe no siggude o haray ko teddungal e moɗon haray ɓe buus e maɓɓe ɓe windani on ga ɓe weltani on moƴƴano haray goɗɗo noon landiɗo question o wi o ko honɗum haray wiyata on considirɗo makko a wahabiya ma wi o makko a wahabiya haray kanko honɗum jabotoɗa aray fuɗɗolitani weltanike ɓe hettanagol dina Allah kan kaɓe wonini wo kaɓe wonini ɗon torki Allah la hawtindiri no hawtindiri ɓerɗe meɗen fi kala ɓalli ɗi no woɗɗodiri ya hawtindiren ni ka jannaji makko ñande dara aray torike Allah e weltano en fof aray si goɗɗo wima ko wahabijo ma ko honno wiyete honɗum wahabiyankejo ko ɗum o konɗo wiyata on tigi ko ya toranomo Allah e Allah fewnu ko ya welto noon kadi wahab ko inde le Allah si goɗɗo wima ko wahabijo ani ko Allah yankejo ani ko an neɗɗo kurkaɗo Allah ko a jiyaɗo Allah ko ɗumantoɗo Allah ɗum na hunde noon yimɓen ko fiyon ɗum ayɓe sunna ɓen e ɗuma no jeeya e simaji maɓɓe kaningol baadi neɗɗo diina ma neɗɗo sunna kanina baadi makko addora hunde e makko inde mo tata yimɓe ɓen dogira mo sabu ɗum o wahab ɓe wonno wodde fi muɗum ibnu wahab ɓe woni wolude fi muɗum faala nandirgol e Muhammad bin Abdul Wahhab
mo woni majjinde hoore julɓe ɓe andi mannoɓe ko gootum ko ira kenjo on karamo ko ɓe wuuri duno ɓe fof muɗum fionde on sa ɓe ñaawuno e makko wonde makko o kefeeɗo fii makko no lolli no saakiti no anda jannguɓen fof no andi fii makko fi afkarji ɗi wadduno ka diina e no rewirayno noon Allah e fiji ɗi o nodda e no ɗin e muɗum jomiraɓe gande ɓe tippugoɗe gandel maɓɓe ngal e andugol maɓɓe kadi mo andi ɗin ɗon dalilaji fof o gollitiri ɗum ɓe ñawno e makko ko nawjoɗo ko on ɗon noon ɓe faala noon kanigol Mouhamadou ibn Abdoul Wahab ɗo ɓay o yalti mo fuɗɗinumannaɗe ɓe wahabijo ko wahabijo arini kadi fi kon fondo noddano e tawhid yani ɓay ɓe andi yimɓe ɓen hatta awamu nasa yimɓe ɓe janga ɓen ɓe nanata ɓe heɗata ko ɓen fayda sina ka hutubaji fof no anduno Wahab ɗum ko neɗɗo bonɗon ɓe oɗo kadi Allah waɗi o ari inde makko nde no nandi inde oɗa ɓe baki e muɗum ɓe kanini fi makko kono ɗum ko haala wi mereri noon ɗi hikkaki hay nokko e neɗɗanke on Mouhamadou ibn Abdoul Wahab goɗɗo yiyata e deftere makko ɗe o windi ɗen fof imo noddi yimɓe ɓen e jokkugol mo hay nokko ko jokkugol deftere Allah nden e sunna nelaaɗo nden woni ko jokkata ɓen ko noddi yimɓe ɓen komi muɗum kadi ko aya ɓurana e hadis ɗum o dallilor dare deftere makko ɓurde fandude nden e defte makko nden e usulu talata ko aya ɓurana e hadis ɗum wadde nder aya ɓurana e hadis ɗum wadde nder ko ɗum no filla wondema karmakojo pakistanejo bo hande woodi annuno Mouhamadou ibn Abdoul Wahab moƴƴa karmakojo molnaɗo no marnoɗo gandal hadith moƴƴa pakistanie ɓen ɓe mari gandal e fiiɗum moƴƴa no hadith talibajo makko bo ari madi makka o jangi fi Mouhamadou ibn Abdoul Wahab o jangi deftere makko nde o yi fi makko seeɗa o soodi deftere makko nde kitabu tawhid o ɓori narongol e ka inde deftere nde wi o yehi o wiyoyoya komi e nder komi ari makka haj e ngal mi goɗɗo mi ɗo ɗumannaɗi ni mi soodi deftere kono mi andade hay yinde mayre mi yaale muɗum taba goɗɗo fendo say tabatiji ɗin ɓe labintaɗi ni ɗen windugol deral kalare nde deftere no windi ma ɗuma de tabatiji wonnoɗi fendo ko taba hajariya ko inde deftere nden ko ka ngaro tu wonta oya ƴetti deftere nden o wi okay joni mi darantende si jangande o daranimo deftere nden ha o gayni o wi wo hoccude o wi wo kañe hoccuɗa wo jangande mi jannay on o janni deftere nden ɓaw gayni o yawi kanum koy ɗo andi ko deftere on boni o wi o ko deftere Mouhamadou ibn Abdoul Wahab ko kitabu tawhid on o wi ko nde deftere ɗo wolanno e fi muɗum o wi nde gonga ɓurande ɗo no gasa o fuyi on nani fi Cheikh Mohamed Lamine Cheikheyti sahibul adwar bayan karmo kojo molanaɗo kumbalojo wonnoɗo Mauritanie ɗo o wi ɗo o yaari Saudi o luttoyi toon nden han o windi defte o ɗumande kamɓe jeeya sincuɓe jama islamia imo wiyani hoore makko kanko tigi wo hari defte Mouhamadou ibn Abdoul Wahab ma defte Cheikhul Islam ibn Taymiyya ma ɗum on wiyete Ibnul Qayyim kalmo ko ɓe wawi ɓano noon hari o memataɗe o jangataɗe few hari noon o jangi han ko wiyete ko hatti gandal fayda o mematano ɗe sey déjà mo andi wondema faalaɗo majjude o koye okkoyɗen ɗon o yehi hajju saudien ɓen hari ɓe nani fi makko aɗa on say ko Cheikh Ibrahim al Cheikh wonno Cheikh Ibrahim sikki wonno muftiyamo kanko no Cheikh Jamia Islamia on kan aɗo waɗede muftiyam o nani fi makko ɓe fottoyi ka hajju kamɓe e mufti on ɓe werni ɓe karmo ko ɓe nokku gootu o jeeji o yawi mi tori ceerno jon jeeji Cheikh Mouhamadou Cheikhul Lamine Cheikheyti o mi tori ke masabi Allah mi faala nde deftere ɗo hila gandiɗan mawkif ma on e mayre kono faala tuya jangde seeɗa ɗo e yugol mina ɗo e balɗe ɗo andinalan kon wiyiɗa e nden mayre laaɓanala reedu si mi jokkayde ma si mi jokkatade o jonni mo majmum fatawa o yawaɗi nde tasaf o jangi majmum fatawa o jangi o ari ka tawhid ka ɗuma o jangi fi muɗum o jangi no kono Cheikhul Islam laɓɓiniri piiji ɗin ɓay o gayni o wi wallahi alladi la ilaha illa huwa gonga ala so ɓuri ɗum ɗo o rutti few e aqida ashariya mo joguno o ƴetti aqidatu ahli sunna wal jamaa o woni fimtori fi hiwgol sunna defte makko ɗen fi muɗum no anda ko waɗi kon fi muɗum no anda
radduji ɗo waɗi fi difani sunna no anda tan ko ɗum neɗɗanke on ko ɓe wolata kon ta ɓe danko ɗum yaɓe jokku ko ɓe jokki ko on nani nde wonde yette baɓe men yanni en leyawo gonɗani so ari tawi mo wo joni juulani mo wawi jonnugol ɗum ko kamɓe wi min wiyani ɗum ɓeeɗa wi ɗum ɗum seno gasara ɓe nani to mom ɓe nani kadi ɓe wonde internet ɗo ɓe nani ɗum ɗon taɓe sikku joni ko jawaba onon jaabi ɗum ɗon si neɗɗo no andi kaarijo ko mboboño o ari o tawi mo julna o julata ɓawa no jiya e chartiji imama ahliya wawugol ngol goɗɗo ɗo almagol o waway no jiya e wawugol ngol kadi wolugol ngol se julden nden ko dewal marungal konguɗi e kuuɗe mo tawata konguɗi ɗi no mankanimo kanko sharia no jaɓanimo ko ɗi mankanimo ko kono mo tawata ɗi mankana mo sharia jaɓanamo yaw manki o ɗum waɗi se yiya si goɗɗo ari o sondike kaso ɗumanteno ɗon wiya yo waɗi sujudu sahu maago ɗum joni noon kanko noon si o andi kaalijo ko bobojo o hana juulugol ɓaawo on tigi o yawaro juulana hoore makko so ari noon o juuli ndiye makko mana julde suuɗeteɗi ɗin o ari o tawi mo juulna o andamo kadi ko mbobojo ni o salmini ɓe juuli hamde gani ko salmingol o andi kaarijo ko mbobojo jandi o fillato julde makko nden kaw fillata ko julde makko nden haray ɗon hino selli sabu onno go piji ɗiɗi gogo taw si oɗa addorali ko bonnata julde maɓɓe nden nder ton julde oɗan nden ka selli julde makko nden haray selli ɗo sabu ɗimmo on kadi nelaɗo sallah sallam maaki yusalluna lakum wa lahum siɓe julnude o yani imamum ɓe nambobo ɓe nde imamum ɓe siɓe julnude ɓe juulande hoore maɓɓe ɓe juulnande o onon kadi si ɓe hawrondiri e sawaba e julde maɓɓe nden ko onon e maɓɓe jeyi baraji ɗi si ɓe hawrondiri e bonane e kandel julde maɓɓe nden mo anda fi muɗum onon ko kamɓe jeyi bone on onon ko moƴƴi baraji moɗon ɗi wodani o wallahu taala a'la wa a'lam. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal